Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Yang kejongi kum ke New Trabio Council Motorization Circle. Hadin ke sinjam ke banang yang noilam jong ke Voice of the People Party Ba Ardan Milar besai moj. Ilasim ya kene sinjam nagam ta ban syong syak tangan kelembu por. Ya kene ke mat ke jura ke bedon kam jong ke jaj berdeu. Ke distribution policy kene ke isu ke bala Islam haduk kata-kata. Kebalong kabudon kam haduk kata-kata nagam ta jongi kum ka jaj benreu nagalang jongi kum keseng nakapor sekapor ngilak keren bakal dei kapor bakal dei ka ya bangi don kam ban penkamai ban review ya kene ka policy kebalong kabudon kam haduk kata-kata tekum ki dukhot jong ka HYC Motorization Circle da kawe ka jengmot bat da kawe ka mensim ngilak mi nak lagi jong ki rempeyin ki jongi men tam step bat tang kawe ke bangi poy hang ne bat kata katong ke bangi bu kalong bangin wan kenang naki rempeyin ke jongi ban bu ke jing duai ke bakerpang nam tai Ba Ardan kumba ka HYC ke jubu ya ublei bolong nong tau kum kapten uban yalam haki babun ba ki isu ki mat ki ban kalian jongi kum keseng ngiju ya haka bakum kan ke por ngisngo bat ublei ulong balai ki ke iparo para dekot ngila don lang hang ne pada gawe ke mesim hadin bang ngila ban kublek ti Ba Ardan ngila ban pelong ya kijing duai kijong ni mengisu tu baka jing duai kadai ka bor ka balak ban ai bor ka balak ban penum ya kidut mau jongi kum kibreu ngisu tu haduk mentasan sngi ha kijing yai lenti jongi Ba Ardan nagam ta ban pelong ya kadai kijing syak tangan hare man nakaliang ka gomen kamsyam ai kanu ka respon nagam ta ban khot ban ya keren ban review no ya kane kamat ka bolong kamat don kam jong ka jai breu ngikum ka seng ngim kwa ya kanu ka jing umsnam ngikum ka HYC ngim kwa ya kanu ka jing huri hura nre ngibu ya ka thong ka bakmat ba ngila ban penbet ya kane da ka bangi sutu jingmut bat ki porlok garo ki jongi ban ngibu ro ya kane ka kam yo blei bu ni yalam ban ngitip skam lengba ka jing yalam ka jong blei ngingai skam bin yo so jong ka jing job